Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakasiels Autonomous District Council Rakentiu Kat Biang Yus Im Nobo Sopho Upa Im Koang Bors Im Yong Hadin Arsnem Kenti Bla Suspend Yu Nakakam Sensyar Hima Kajing sa suspend Upa Im Koang Bors Im Yong Kalong Halor Ka Ujor na Kirangba Jong Kahima Hadim Bla Sya Kentiu Kat Nakashtarik na Itung Aja Penrio Upa Im Koang Bor Ringkat kajing senran lang ki menteri ba kilingdo jong kahima kentu bruk ki pulit kamau korat police station lapli biang ko office rekam jong kahima kuman pen kan mau hang ni hadim la suspend yu pa im kong bors im yong ka district council ra thong yu khon persa jong khon u acting chief man penya jak sensyar ka khadar ba ki kenrum ki kenram hapo kahima nobo sopho Kawang bor ya ka office ngini arung support mo. So arjing sakti. Kumtu kumba pilatif ya ka jingjie ka balajie nadu kini kisnem ki ba ladat ba keladan kajing sa suspend aka bedebat yang aku musim dengan aku beli pi baro ki sorasnong ki menteri warlah ka bakum kan ka por ka bangang aladan ka suspension ngam syam la yolat syu panwan hang office ba nakali ka district council kelabu yu bakti i ba Ferdinand Silyong i badero ki ko por kun sakur jonga ilayo ban pej ya kaneka kam jo ke hima hakini ki asnam dunai ba i la stom ban tre ya ka hima tina kali jonga ku musim so bai ku blai iru wala msyam la ban dari ka perni kan kapor ya ke bola nang pentulun ni ka kam ku marting ya ka baga district council kali ban ku isipor tat hadu ba nakali jo ka district council kan yo ban ada ku perkarai ba isu tenat sibun hakini kapor ba nakalian juga diskamsil ru hadin ba kala pisyar kala pej ki baro ki jiji juman halor kanika komplain te kajing lab ki sekalong ka lesika komplain ka bom dade hadu kata te kila reinstate biang yang ya kabangan simti ya kanika kam ka afun terit te nakalian jonga ngasuban ai kublai nam tajung pi baro ki sorasnong kia baneda rekat akan kapor te kumbang layo banetre ki kam lengba kini kisnem ki no mola kumba khat nyu tili kisnem ngasimti kumusim ya kene kam bane pentelun ki babun ki kam pokok kahima te wala kaladan ka complain na ki kato kane lase kam dadi na kalian joki menteri kam dadi na kalian joki lendo lan ki sorasnong Rekiladon ketu kat nemo ki ramba ki bala. Kami lede baki de kita ki senjuk yang ke ramba snong. Ki bala komplain se diskamsil. Te nakle ke diskamsil ru kala sim ke senjaman suspend yang te to compare kita ki baro ki jingal lenti ke jungi mo kum ki breu. Te sutena pede ba nakle ke diskamsil kala. Perki ubiang yang ngam ta kumusim. Te nakle jonga ngam dani agen kapor ya kaban ai ke jungkulari pi nganget pitip kamba ma pi ya kata kai kabangi ngili tri lama kini kisnam piladap no baro nakali jong ausim iki kam kiba ngapentulun lese kata ngam dakwa banong ba ki jung tri ki jong akilong kiba biang andre ya ka jing biang kade ke jing lap ke jong pi ya ke jing duna ke jonga kade ke jing lap ke jong pi ki padba tena kali jonga ngam don ban kren kata dan datang ke wajib kerpat ke jonga kelong. Nak kementar ki lendo ki menteri ki sorasnong abang ibre kakam
Kano ka jing kumbakla ide banwan sikmat banyak keren. Banyak penbej kita ke jing bakla bang ila banwanra ya ke jing bah ke simsyar kadar. Bat ngakularu habi kumbang layu bantri bah hakin sya ke jing sutu ke jang lelek kat balak ban penbah kisnong ibadan ki kendrum kendram ki jing ki babunjan ngala persyang ban penbej kata kamtam ke sinong ke hima ke jongi kade ke hima kat kum karai jo kadar barman ruksin kelada pulang ba kata ka sinsyak libriu kabomdan yo pudu samu babiang tenre nakalian jongi hadin bangilai yo ban pej ya ka sinsyak kadar ngilai idan kam hi bandan jo pudu sam ubabit babiang hapo ki sinong ki tau po ke hima te ya kane rung le persyang berlabun ki sinong ilalaban penbej kane mo kidan ki sinong da ka bangi penbej lang bangi melai syuban penbej yo pun ngila pelonglang no tangkawe wala kidan atli kisno kata kam de bangi sulai dan bor reda ka bangi ya soilang ya sainlang na kalian ki atli kisno ki bahaban le kamta ringkat bangi ke office ngila le kata bat dakan ka jingla kawan ra ka jingha ka ne ka isi ka batmai kalian ban ship ban petang ya ka ne ka jingla jo ka isi ka barim ha ka bede bat ka ne ka suspend na kamta jonga te ni sultan sibun ba nakalian jo ka isi ke batmai ag jingalam jo ka WPP te menta kala yo ban pet kubor biang yang aku musim te hakabede ba ka kam nakalian jonga hadin beladab ya ka inquiry te hakabede ba ka isi ke batmai kam de bangi le jakendu kha nakam tajuki de nakalian jonga le jakendu tang cisin badu CM ban yakran hakabede ba ka kam te nakalian jung la ai ka kular nak ta jingi ba ngimla ban ong ka bede bad kan kam nor ba ka bede ba kan ka fai ngi dang siyo pediang bad bangi haban peji ki kot kisla kum nak ki kot kisla ka bede bad kan kam nomor ba ke jingle ka de yo ki isi ka barim te tangkum tahi tang sisen ngi le jakandu bad ki te hakan ka art pun ru terik jong nu benai bo benai jun tenak lian juga distrik kalau aino ya ka order bandri state biang yang aku musim te naklian jonga ngamdan tenga sukmen sibun ya ke kabakan ke isi kala le ya ke kababha kala page ku makala ong bangin haban page kot kisla te da ke jing page ke joki ke inquiry ngiru abang layu pediang ya ka report kaba pois yang ngi kelong ba kam dan ni ka bede ba kam katung ke inquiry ba ka inquiry kelong ka Februari yang kumu im haka bede barkan ka komplain te naklen yo ki siru kam dalek kalanya kata kum bakalo ka inquiry te kiru kila la kum ta te ngasuban ai kublai naklen jo ngakum sim ya kan ke isi ka bamta ka jingalam jo ka WPP but naklen jo ngasuban kitbok yaki bakar kom trikam ka joki ka kanlong kumba kalong nakam ta jongi Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pihak pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry.
Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.